Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Minsan gabay, minsan bebul, minsan naledi, minsan poita. Kalangan ng kauno, kapangakot, kapangaki yung kot, as nga kan maur, wata peneuran, may kacumay tungsa. Kapangaki yung kot, meril, sabun malimpa ko, sabun lalapot, panatamaur. Yan siya magsabil merla pong, sila ken wasa. Sabil berdas nga kan maurwat mimita. Kalangan kiyang kauno. Wata peneuran, marahil dengan. Kapangaki, sabun masin makatete. Masin ang kutakin kap na may isang kors. Pil niya sa water, pil masin ang kut katete me. Sabun na masin ay suken sang suken langalap. Ewo ki masin ang kut ay yaw. Masin ang kut ay manaman. Masin ang kut ay mamaur. Masin ang kut ay sabun mamoy. Uy tungol. Kacaan wiya hau yaw tau tekin kacaan koros. Wiya mamaur ki ran koros. Mata wa ansu koros. Pagkacaan ter loti ang pan. With nga naman chichiyo. Kacaan luwot alat waway lan ay silakpot. Pwede mun chichiyo ter kalawik trati. Aptana na kelay lukat katete tama sa kamelile. Kamelile Jesus. Karapen Jesus e paulaw. Karapen inchan Jesus e karati. At sa kamelile, eter tuwet sa lamp mabuksaro katete. Me isista, malampo isista, kuti ang pan page, kuti ang pan patient. Apata kamelile nane lampo ang kota ng tawo po ang sir nanimo. Para mas koros me petulong la nanimo rang kakilang marain. Kilang wasarapan kakalay. Pagkatater petulong la nanimo ap. Sutu bubu ko sa ibang kakalay porot-rot. Pwede maraino apay-payti. Maraino nag-nagla. Apat na maray en kakuyamen kawit. At sa marain en kaksere. Riyatakan. Tesulang kan na silakan maurut. Yeramen ese. Apsutu wiyayong mayakot. Marain wot. Marain wot makrais mimirem. Ayayi marain o mikos ko siya. Magtanana kasinenta. Kusiya mayakot. Kuya mayakot pi kamele magsasutra accident ya chay pitiyang po samba. Ab mi sabul man kot planong komuyongay. Mi sabul man kot kasandi yung komuyongay. Ito sa pangala. At sabil man maur litoran wot. Pisuto pake utapakita kacana pitiyang nan maur wot. Apuk saro kadete memona chay piti. Koti tig chatar. Umone kat kiyong tamur, katurik chalar. Pagsan papai. Apniya siya magchay piti. Pungsan pao takakirtapan manamanandip. Apalin siya latagla. Sabi kang kola sarawi. Purusyang ng sarawi at tamur tutuweta. Bilka kiyang ala kamatip sarawi. Apata maur tutuweta. Tesu suwitla.
Erikranana wewe ki tama kone yang kran tebin wia. We ki sabul men kot kosandi sandi arenek sanamau akranane ese ya ka kayu mektapan wia bukranka kyang pederong nan wing kot. Trangka wewe ki is kita mekot masani is kita. Kay tekin dami ta kano nga siyang papa nono. Sir kachiwo. Apni ang sumatrabang mo itong kuta tamaur. Trabang kilang lapalan wukila. Change laut pa ang yawan ng tamaur. Wikin manamanan ngayon. Aram mo ng trabang tutulay. Mangtani upin na mga kabagap. Ipawadi ang trati. Kabrikak patrang niya wasa kami miyan sa subilang kauno. Pagkirin kauno. Tama ka nane. Pagkutan kami limut tayo laramas koro sa nane. Patong tukeo. Jesus masani may tukeo ako mo yung ngay mawiyara. Rapot may situ patong tukeo. Situ ka kaparetawa. Riyong kita. Kasampal na sabun mata yiyas. Kita na sa is kita tuan kote masa ni is kita. Kalangan ng kauno. Weki ang sumauksit. Ipak mo yung trakin matamato. Trakas kasik nung sarawyo and open. Pagtalang kak sarawi. After manokela, may komuyong ay manganan kot kin kupurki. Enewong, wigangan may akat kiyong nan palungwarwat, yayi ngan wat manganan kot kin parang kapateng. Kay tekin ni mo may pas pen, uyawi kita mangan penarama komuyong ay mauyawi kita niliman kot. May pain coach iti komita iti ta katorik chala pagkatan papai. Riyong kita kasampalong kita nan morwat pweki wasakoros takak sarawiya. Nanim likinim punaror punana pantuke nganan kot kat wasakoros answer tracks. O kita mawiyat 10% kot. Kita na kamakagalit 10 password. Tama-taman may yay. Yay may Jesus masani. Nanson riyaw. Isak palu. Isak tuwaw. Nintuan marine kola waki isang ramas kaw ng 10 pasaraw yun ng Jerusalem. O Israeli takre. En kasale yung rail yung manaman parang kakase. Mayan ke manaman parang kakuya tatoken. Pati paki isang aramas kau ng tempas sarawyo. Pui ki rail samuro labalap kau niyan suwi rail mamaytong tatokpon yawi. Pui ki niyan suwi may rail kin koba na kau to kataman tama kot puya yung rail. Kapit rail la sang nanway ni chip rail mamayteta. Pui rail kan makausan wasato. Maramen pain aral men merong raban ko to le Jerusalem nim sarawyo o pain taral men merong. Restaurantane wuwa man ko to sang wasatukan marakusan niya. Maramen kawalian kita moni kan puya kiya kay kusan lanan wake chikan ng samba. Erniya siya marakuto wa moni kan sang nane wewe. Apil miya moni marakaw na batar parang kakawaliali moni kan. Merawakuto mesutu macang monien nen mesuskan. Ertakak kelang mepen Jesus kedlona tempa sarawyo upaki yesang ramas kau wakira yesang nanem sarawyo ko siyame 10% kot awiya wasan kapakap. Ayray lapitakre kasale yung kit manaman mele yang komu yang kakuyeta tok put wasat. Jesus masan yung rail.
Tanda kumai kawalar 10% kuotwat. Abu bang pureng kawata merin ran silu. Kumal kawalar 10% kuotwat. Abu bang pureng kawata merin ran silu. Komuyongai mewala. Komuyongai mewiyawasan kabakap communication relationship with God. Nani raire nan sewo katongol saikin 3%. Me Jesus mama sen yong rail. O pini masani me pan kawata sapal 10% sarawiyo merin ran silu. Me ele yong rail dengar ngerta ko siya me ni mo wiyawi ki sompar paisek sama. Haramas pokon wiya nim sarawiyo akomap masani meran silu. Jesus mamasani me merine pan yesa tau. Ye yansu mengen sarawi pan keto. Ye yansu me panoneta sapal 10 paswet me komuyongai sabun manki takowa ki yang kot. Me pain nganan kot pan pureng oneta sapal. Wekia masani me 10 passport ye 10% kapakap. 10 passport me masani me olar. Isi me kawala komuyongai me kawala 10 passport. Wekia tamaitong tip encounter tamur. Mimi pun sampa o me maur ki. Uya peta witingan emun titi pun sampa. Kolokol kailok akatas luwak lengar peirin. Kauno Pil Komwihda. Eriktanane wewe ke mepeni masani me iraikan makin memor ke sangpukat sudapan yang petelong nan wengkut. Nan Luke isa kisu me tuan sambungala. Ria isa keu. Irail idakren Jesus yat wengkut pan leleto. Jesus masani me wengkot mimi retail. It depends on you. Depend on me. Makta kamel pueki. Yeita token where you pantap tam manifest na natamur. Makta maitong Christ atamur. Tapang kelang manamanan weyo. Kuburan kote pan pita ni asyo magtapan maitong ngansarawi. En kaung kata. Erin yasyo mi realita kren Jesus manaman en kasali yung real pung. Tamar mamasani authority mi realita kren Jesus en kasali yung real ya authority me anik me kakpadalong kinanum sarawiyo. O kami akiye sang aramaskan me kukusan nanum sarawiyo me wiwiya totoken business nanum sarawiyo. Ria kasampalong kitapu kitren pas sarawiyo ewiyata irair riau. Mepuksaro katete. Mekateng maslikiyo rekatan ki wasa sarawi. Maslale wasa mekopani na wamiyo. Me out ki mana. Enarone ekonomi lale. O kasunete isa ko menting tiempo pelintra kayo kinmiminan ko pao. Nan wasa merekatan ke wasa sarawiye. O sudah makakpadalong la wasaw. Likin samuro lapalap makin kosantier nan paro. O kin padalong ito pakeo nan pareo. O sudah kakulong wasaw. Likin intran manakan merakin wiwiyak yaral merong. Ertaka kelang. Israel me Jesus kau. Israel wiyak me yare ran sarawila bala pran kauno. Me puk saraw masani merane sapat. Me wiya imun wikeo. Ko sangya me kecai ko siya ran sarawiyo peki. Kecai seulang atai kamelele yasatan Jesus Christ. May yasata ni Chapin wiko magchail katan kila ran sarawi. Yay kachay saulang me kisang ran sarawian me Jesus ko may pangko siya me Jesus. Mabuksaro katete ranin sapat.
Ran sarawi tapin wiko buksaro kadete merani santi. Eri mataban trek nan Mark 16, tekrakak chapter 15, trangkak watek ni me Joseph men Armidia. Kola pagidaren pilot, pagkala pen Jesus en koti sa ni lobo. Pagkiral wiya pen men sus. Rai kasambal kerana sabat teran sarawi lapalapo. O soto me kak mimi ni tuke, langalang mela. Kono tirana sabat. En men wai watapen neuran at chapta klok isa kriyaw lukaben pong. O lel klok isa kriyaw lukaben pong. En men sus watapen neuran akin chapta klok pono ni sotuk euran. O imsagla ni sotukin euran. Mawawaki Joseph men Armidia kola o pagita kala pen Jesus ren pilot. Pater mimi ni tuke konote klok pono ni alamo. Pwede kulok puno ni alam mo o wata-wata yung ran kauno po. Aral triak imi ko siya me syutara masamen kaklangalan ni tugaw konoti ranin sabat. Ranin sabat at chaptar watawat sang ni alam mo kulok puno kola. Repaile jaro may itong Joseph wen kakiti sang kalaben Jesus ni tugaw. Pueter konote rane sapat mabuksaro katete metrepta klok wano ni sotukin yalam. O lel to ran kauno po lel klok wano ni sotukin ran kauno po. E wata enger euran magtapaninta ong mesus. Wata enger ran sarawiyo. Apo menway uksawiya tatong kalandarin menway. En menway wata peneuran trap talaga ben pungo. Klok kay sa kriyaw. Uli klok kay sa kriyaw piluka ben pung. Ertaka klang kasampal pen puekik chailtir. Sawewe. Chail metamato meran sarawiya kay yaramas kautok rang kauno piutan. Iran may Iran may sus kin kautak kasampal kiran kaunop magtry bikin ta mamiyayo pilinalam matan ki 7 day. Ye Israel mabuwarano. So tali bilipu pueki. Eka yaramas kak kasampal ki euran sang ran koros. Eka yaramas kak kuyake meran koros tuwa benetere. Eri suto wewe ki songa naramas na makomuyang. Marane yung makasampal. Aran wano suto kasambal. Takom kasambal kiran koros Twitter. Tuwa penetre remi. Pwe kita nganan kot makatkat remi. Riyong kita kasambal yung kita tangkak wewe ki. Meran sarawu makita keng kau tak ansyo bukat. Kita mekamel kauno. The believers bukatala. Ran kauno puk chay kitong tek chay kawata iyo ran toror pwe ke maur kap pwe ibit yung chay. Ye ran me Jesus yasata sang nan pungan ral me melarakan. Ye karapen ran o me kumbantara pwe nan Mark 16. Eko siya me iray liya kauno patara ray len way. Uawi pwe ke ran ay sandiyo. Awi paren kakamal tisang ranin sapato. Pwede ranin sandiyo. Buksaro kadete may ranin maresangkala ni sura ni sosawo. Oralel ni sosawo. Takaya ko sanger. O Jesus sa larket na sosawo. Erkab nga kot. Pwede sotiri bilbilan tamakaman wiyaki ang ran sarawi. Pilatarani o pukan kakiwang kot. Nganan kot kat pa sa koros. Ap makayong kasambal sana na wawag makitama wiyat ten pasang kot. O Jesus masan yung rail met ten pas po wiyawasan kabakap. Kay tekin trang kasambal kita ni musarawiyo me pas kipen mangin pe child. Apa siya mga pen sudanganan kot miminani mo magtrail pasir peneo. Nganan kot kat remi o kat tray.
I karaben Jesus e masan yung diyan sa Miriaw na suon payo. Makay tegen na Jerusalem. Kay tegen po nanaw. After na suwa panlito o elaler. Metron kautak kakkautang ki. Ngayon o melelo songan kautak wat bakin kabaran. Kubaran kot. At rangkak kasampal kiyo kulit yung kolokol ngayon o. Pwede puksaraw ka dete me ngayon sarawi. Is a person. Ekinasa makarata. Ekinasa isinsubutla. Karatak tanana treat ngayon sarawi. Kampakapatak kayong kasampal. Tanana iwong mamaryongi. Nang silaput. Pwede kitantayar mamawurki. Uya penaramas. Ana penaramas apsongasongan. Ewang kauno. Aptana na ese magta. Kitangen. Makukusanan palnawarwat. Rekab ngakut. Pwede kami wasakis mi mamatong kita. Pwede kaksawase. Sawal matra yeyas. Pwede ki aramas tutu iklang o kamerele. Mereka sambal ke puko. Orang mata-matawan yang so meramian nan puko. Rel wiaya sabal man kot. Apang ko siya meso. Mas kemuso dulu ke yang Christ na namaur. Komimi trepan ko siya neto. Ye karapan kailok. Akatat, luwak, lingar-ngar, peirin, mewo, opil sakaula, tundatok, tutu, saka-sakaw, ran pukat pugita. Sutunganan kot, rerail. Makummen maito ngayon saraw na namor, puligidi tama kauyuya. Makaganyan paranggi sakaw, tundatokin kauno kangpu, tamaski, plain muni, kahit ekin kuburan kot, kampakabay. Uti sang mebukat karusye. O may to ng mau unsak kauno. Panganan ko sa parapaki. Palungwareo. Memen makak may to ng medalini. Pen kaunta. En kaktatong kinan maurwat. Kadrastu ka katan kitron tatok. Miminan liko patabato. O mata-mata o magkatrawiya sabal man ko siriso kang bakabay. Pagkakasyo ka katokiyata, pagkakak, maurla rin kauno. Aptana na weweki, sabal man ko limpa ko sabal makalangan. Pagkakatokin nan kateta maring, Israel, kinpungla sang ni ko sineto aray kang katokiyata. Aray kin maulat ang makalakala o nga pareo. Pagkin saan man, may samuro labalabo, kinwak ko langalanan wasa sarawiye, o mayroong kiyang kot. Eri mayroong maray kinwiwiya niyain sawo ekin copper. Esuro kin kisang tip. Eri wawakit patakan mimit sa kalangan ng kot. Ekin copper la, pareo, o nga pareo. Apta kilang kalangan ng kot, may siksang kusyon na to. Pagkut mangi, magtaiso kak pungkila kusyon na to. Akut kapatayong kusyon na to, inaw mewiyayong apramo. Pagkut mangi, magtay laramas sudukak, pungkila niya taikin, song-songan peg yung kusyon na to. Panyasi magtakawala, iuta mesan kusyon na to, takawalar kusyon na to, unsak. At saka kilang kalangan ng kot niya, sumakamay itong Christ on maus. Utap tawiya kaakin poson. Kabang kilang ngayon sarawi at tatatok. Uyi kasampal pen melel. May sabahan sa bungalanan matu riyay sa kriyaw. Tuan Jesus masa niyong ral para si ka wusun ka wewe kusunat ka.
kumal kini senoki kamakaleta maslikin normal talakan. Akumal sutra weweki mesong suwit roto mimi lole. Ebil karasayang me. Tene kumal tuwetra so melingan kilitop patapat. Hap lole matiran tri samin opos wit. Retene magtay kamakaleta maslara child. Ten lole nan try kapkan. Apasan sal masliki. Katay suka kasampal ke mom. Hap lole child sutra meleli yung kauno. Pagkatay suka pungular yung kauno sang niya try uyuyap try lanana ngay sarawi. Yei may panwatong child. Pag yei karapen hapalin kang kilangata the manifestation of the Holy Spirit. Na child wiyapen kautangkan. Pag child wiyan niya child kosanti wiyape. Apsuto may to nganen koten kalwa. Iba watong ta wasakis po sa wasikta. Ong tame iko sa kusiyat. Nan bukan Hebrew. Iralaut Isaac. Irachikitik limau kuti. Memasani ime kareta ni Christ pan ketong sampa emasani yung kot. Komsutra kachin kubur ke meirang o kisakisen man. Pupalwareo makum kachin kauna patangi. Komsutra kubur paran ke kisakisen man makin pontre sisla pompe sarawi. Te meirang entrom. Ngayar patuan yet ngay main kot. Ipataton kabayata kuburomian. Tuan main tingtir nan pukan kusinan tuan ngay. Magdaikak an ki myongyongan Isaiah. Ngan pugan Isaiah iralaut wano. Rajik wano kola maispan sa pungala. Tuan Isaiah kelangata nalang pesan. Kelangata koto sabul meakan. O peini rar ki masapuya katao ko suya. Imiminan pungan naramas ma au samin. O kilinaway kat pil samin. Apa kilang tulang oya. Cipata moliseo. Meangkang kang pumpay sarawiyo. O koto kasay reki aweo. O ko suya. Puya kimet. Tipongkan makalar. Yan suwame Isaiah rongata kote kalakalapak. Isimek tayo pang katarla ren namarkyo po ang kulang pataki ang namarkyo yakuburan kot. Tetun po in Jerusalem. Isaiah ko siya yet ngay main kot. Nan mo sami watakataw ko siya me. Moon Christ yang ngayon sarawiya pan ketong sampa, masa niyong kotsa, o peni masa niyong kotsa, kumsula kupurparan ke mayroong kan makin pontre, kota pumpay sarawiyo. Te mayroong entrom kan makin wiwiyawi, ran koros, sama-saman, mayroong o kauta kerayuta. Ngayon saraw katete wasat me kutsula kubur paran ke mayroong kan makan wiyawi te kautang kan makan wiyawi. Pwede kau te ka sudah kakasang nanti kau te ka pura-pura yang ada wiyati. Ayay mga saraw masa ni palumare makum kau na patangi. Rememen mekak tua te maurinay siya o kusiya. Yes ngay main. Memen mekak kusiya iwiya ramas ti panamen. Ulu kayang komu yang kadlong na naimaw. Kot sa dokin porsik child. En ko to
tillo na trial meur utatok. Awi komo ngay ang suta matrakak mo itong coat and katlong o kaunta tamaw. Riya kasang palong kita. Pwede coat suta kintratek pelian lamalam. Coat suta tratek yawen ma wen kaktatongki. Peni no kiti me pan kamare dengane. Pun aramas koros. Nan sa wel riyaw riya sa kwalu. O di manakap pinakap litulatu. Aimikin kalapak makut kapoy-boy. Pwe masani me pan kamare di pun aramas koros. Atama karata lelasyo maritiyong ngayon sarawin ang uyuyam puksaro katete ranin Pentecost. Ngayon kuot mariti. Ap renray kautre makamele Jesus uiti tawen Jesus. Kacana wewe keme solar irepente perepe naramasemen ren kauno. Solar rananapen kola ren naramaso pegi kapakap kenya mas. Te sewasiya mas. Katungo makin perepesang kitail aramaso kuot makasali yung kitail. God is a holy God. And man is a sinful human. Sutre upana kakpuyawi. Sutre songan wiyapayu magkitail aramas kakpuyata. Pagkitail ang kakpungularen kuot. Wiyala sawal me penainay. Lau kita mo itong Christ, may masani kung sila kubur paran ke mayroong kan makin pontray sisla pumpi sarawiyo. Te mayroong ang trum kan apalung wareo makom katsungkaw na patangi. Haramas tuoto buong sampa ang suwat. Miya mga isaro kaktatong kaya ap ngay sarawiyo sudukin force ke child. Awi ang suta magtry kak may tungi kusiya. Pwede kaya masani me. Ki karose ki yung child o ki pukat pimpun lawa child. Kiyan rutsangata. Po Christ and katlo na tamaw. O kiyan suda rutsangata. Kiyan pin kakauntra pin kita. Eriyong kita ekasampal. Kejaan pelata. Wawait kiya kuburan ko. Chikarapen nan kate dekap. Yeyi chapin rongamaw melalutong kitrail nan kate dekap som peptize. Lukuluk warseli nan saptren. O kosa-kosaya. Kalula. Walya kapala. O peptize la. Niyaso me Jesus yung barsilisa ka peptize la rin som peptize. Ako mo yung ngay. Ang suta magta-peptize la. Pwede makum-peptize ni may banta pros, iraikin ko siya so lengkap. Akadlik iraikin ko siya kakelail. Ang siyong kasaraw yung kakelail. Apros ko siya so lengkap. Tami kasampal ko pwede peptize me. Soon wiwiyaw, uyak kasalapan mas lalatrail. Tuwa naramasaman e kolula o walya kapala, ikola, peptize la. Peptize sota mimi ni pelian lamanam. Menya pelian lamanam magta peptize yang. A peptize e wiya kasalapan mas lalatay. Kolula o walya kapan mas lalatay. Magtay la naane. Weki. Songon katete siluwat pilo. Intran Jesus o ngayon saraw ray katete eute. Erniyasyo magtakola peptize lanan pilo. Tibatsakan makalikaltar. Intran Christ kamakaliktratar. Pwede peptize o wiyak kasalaban maslar child. Kachalu kaya nga Christ matanda kolula. Wulya kawala o peptize la. Kolula. Iraikin koto rin son peptize. Mon peptize o wakatang son. Aray sapungkan. O Israel kan me uyamat siya Israel. May banin ta.
lian net ke palawarail o sonruk taxis. Ai rai kau me tronta token momoto ni ansewo. Rai sutra kamelele. Imarawi ako do ida krensyon. Tama ka wiya ki sa token. Isma mo itonguk. Ria kasampal katangka trek puk sarawi. Porque peptides Jesus mal melel o maur. E peptides transyon ni esem barsilisa ko. Sutra wewe ke me Jesus ti kokotap. Nintu wone kasala yung child weapon sailor quit. Katrater wiya takosanti toro likin. Tama puk saraw ka dede. Imi ko siya me peptides e wiya kasala ben kolulan maslar child. Buksaro ka dede song toto. Me pita peptides magtakak trek nan Rome wano. Rajigdik silu kola. E ka dede maniasi magta peptides lau taprateng Christ na sabun me pula. O niasi magta paratasan nan pilo met kotutu me kuso ya. Taprateng Christ na sabun me yasatao. Riis kita me maurin maso mela. Metepel kusiya. Me yansu aramasemen mela ebil mela. Me bubu kisola e manaman en toka aramaso. Apiet wasakis metepel kin torket retrail po enatak. Nanatrail matmataw. Yi wasame kinatak. Atrail matamataw. O kasete me toto. Apsola e manaman po trail po. Part me kin wiyata tongkren kitrail aramas mela. Karata ako siya maniasi magtay mela, ebil mela. Eriyong kita kasampal chan trek mau puk sarawi, o pilata magchan pek yung puk sarawi, tek chan pek yung atawiyape. Kalangan ng kauno, puwekinan wasar kukuti ang masanime, sularan na penamen ang bataki yung amanen na sila kut. Pwede kalangan ng coach, ninuka puwet may pitangay sarawi. Kalangan wad pansangat kuyang melaut, lel matikitik. O met makatete, makut pan katuwalat pataykan. O pan katangigitay naiseri. O pan wiyala tay coach. Yang muna ta coach minute, makin sapang kita. Yang muna ta quote minute data papa minute. Mai me kaun kita te kita me kaun. Me kosana dier quote. Yet me kumban masani. Niet lil ran sarawi. Sang nan Januari lil nan Disember. Yet me kumban masani kum sirban masani yu song likin tami kosana dieng komi. Akitrail me seri. Hakot me sam, ye me papa. Ap trek ma wata wiyebe. Yamuna ta treaty court minute. Nana ta maur. Yamuna ta kamele court minute. Nana ta seilok. Riyong kita kasang palong kita. Uyi kapakap ngayon sarawi, manamanan ngayon sarawi. Enkak. Toki child pag child ang kak kilangata melaleng quote minute. Marain kila sabul me kosantikan. Pagkut sudakin pay for ki aramas. Apini masani. Meakin cekatre autapen sabul me masan puen kabayata kupura. O masano ye cheeses o masano ye ngayon sarawi. O nalapin bata kwalo riesa kriyaw ko ngay saraw ko siya mamon sampa nalang kabigabig kita mataw. Tana imir re mon mapkat karusye. O ngay makin kapkaparani. Erwewe kime niyasya magtang may ito ngay saraw nan samor. Tatokin ngay saraw yan makin kalwe kita karetak takin kakuyata kakan puson. O wewe kime ngay saraw mamimreta ye wasame tolang riyamano mimia.
Pwe ke maseno ye ngayon sarawi. Maseno ye Jesus. Ayapten kalwatong kita. Nanumpal sarawiyo. Nanwasa sarawi ye me samuru labalabakin padalong pakeo nan pareo. Uwa kulong ala insan man puen trom kitipe utpen ministrel kan. Unan kopaw sokono mana. O masanan kot memiminan kopaw. O wasaw mietolang riaman. Memimi pong kopaw. Kareta ni ansu magtang may tong Christ, lukayong Christ na natamaur. Masano, miyir na natamaur. Kitamaw ya kopaw. Kopa ni nawo. Sulara na ane aramasen tungitak siliko katalang amen. Ap kitamaw ya siliko wan kot. Pagsan wawong aramaskan tama kupuran kot. Naniray rin na siwat lockdown wiyawi. Wasa chudo sarawi. Mas likin Bombay. Yang relocate nim sarawi yo me pas kita mangin penaramas. Triple kasi na nermo. Pilibilo ye sabong mo. Uy chungol. Magchamplata. Kijan kamele me. Coronavirus. Eman naman sang 4 minute magsakusiyak clocket. Kijanane wewe ke magchan ke pungan manaman. Pungo manaman. Coronavirus sudapan. Kerentong namaman. Pweki yung uyakila kot sila pong. Uyakila. Tarapong. Masani na naisiya pasik silu. May siya pangala. Tinan makabilpang ko trewoy pilol kan. Kasabang kirla. Niyon pang ko trewoy kisini. Kasabang masinggila. Erkasempal at akot minute magsakusiya. Trek mas magsakamele kot minute rakamele coronavirus. Traka kilang wen manamanen trebel ang siwet. Tama wiwiyawi. Aptana na wewe kisa sa kot. Memanaman o manaman. Ngayon mamimire mo ngayon mamimire. Punangan coronavirus. Asa pung saban reti pater karani ni mata. Masasuan ke pungwat, suatu wewe ke pungwat. Abang ciakan pelong nan mata. Saban urangan ketuari yang nan sakelo. Pwede kot kiyong capung manaman. Through his son Jesus Christ. Through the power of the blood of Jesus. Hanana wewe ki. Tamak chakusiya. Tamak chakam kamele. Pwede ma. Suatu Christ na chamur chakakola sarawi ran sarawu koros. Apa chamur suatu bukla. Kita kalale kamati sarawi ran sarawu koros. Ter sombong koros. Apa chamur suatu bukla. Teman-teman. Me Paul ko siya me pilawaw o wine o magtaikin miya kamat sarawiyo. Everywhere man kataman. Ap magtapan alale mapkat. Ap suto maitong Christ and ketlong na tamawr sa tuwag magtaping kawela at tamawr. Erkan pagabay tanane maitong Christ at tamawr. Tanane kiyong Christ and kaunta. Kiyong Christ ki. En atamaur puen kaunta atamaur. Wasa koros ni mea koros. Traka kilang kapan me uyawiyan subut. Sula ramas kakulong ala pumbi. Apa ramas kakuy to sa pumbi. Uwu kamalaw-law ila sa pataylo ang subukat kak. Agsay sila kak silok long ala. Raipil mo itata mela kakulong ala. Akital me sudu kakulong ala. Trek me bukat karusye. Tatokin trebel me wiyaw met. Kasinin ta po nung kamele lamasan ng kot.
Kater may tong tatokan naman titiyo and kauntat sa patayal may tikutuko. Kater may tong kasinenta wasa kamimiyen o ireti tatokan coronavirus nan buwan pompe. Kater kuway nan buwan pompe. Syuta libil tame kaunin government kan wiya. Apkab sampal kaunin momocho kan. Need to come together. O kasinenta po naray kamelele. O ireti tatokan coronavirus nan buwan pompe. O may tatasompiran kuway waramas kuway pompe. Kral trek. Put triple we the tonki rekan ma we lapalap nan government. Pwen ready song kan. Makai taken kupuran coach. En we at the talk. Atama kupuran coach larpan to talk. Kabal laut sa kukulang lole. Puksaraw mamasani. Tuwa ta kachayal ma we asilaban kani mo. Kachayal entertek to talk ni munchijiyo. Habil ko to nan katete kap. Nan luk riyasa ko masuban sa bungala. Sirisak payo ko ti. Ako si yak chailen. Kabakap ngitingit. Pag chailen kak pitsang kapalo makukuto mo chail. Pag chailen kak mo silangan kot. Nan katete maring te kukuto na nasibukat sa uya kapakap kita to ka naman chichiyo. Apasar ko siya chailen ut kapakap ki pink chail. Pag chailen kak lalapot utataur o paweti kapalakan mamimota. Bigta kukuwa. Riya kasam balong kita. Nan maur kita kak pelata. Nan pungan maur o mela. Coach leader tama ka pelata. Apu ye pek makakatan kenuk sabol men kot uti sang pengko. Uti sang tamaski. Uti sang sakaw. Uti sang kangpu. Pagkater pijipin ko. Kater pijipin ko. Lili asos ki sabol men kot. Hap kot. Ang iyang sinsiwit. Pwede masani karakar telam lamur. Tena pwede kiyam low. Iman muskinu kala. Rekasam balong ta. Kasam balong ta. Pili wats. Magta plata. Magta mo yung maur kita yung sanata. Tikta mo ito ngayon sarawi. May mamasani nan ipru waisak limaw kuwiti. Masani yung kuwit. Kumsula kubur paran ki. Kautang kan makan wiyaw. May masani. Mayroong kautak tamraman may rayo ter mapuksaro mamasani mayroong. Abil mamasani kautak. Payi mo munan may sus kautak mo. Utarakan mayroong watamanakan. Erwasaw mamasani mayroong kan makin pontre sisla. Usangon mayroong ang chumkan. Hap ngay saraw ito ulaw masani yung kutsam. Kumsula paran kimapkat karusya. Hapalungarew makumkaw na patay. Riyara masaman makak mo itong Christ. Pagki yung Christ ang katlong nanemaw. Kung may itong Christ ang kalwa, may itong Christ ang kaun, ngis ngayo sular. May Paul ko siya ikin manukalayo. Apkin kalawang sa lupuan Christ, tama lupuan Christ, wiyayang kumuyong ngay. Katakin sang-sang kay pagtakin isiswat na silokan mo, kan pagkabayang ita. Pagkito ka kreative para masamuan ang kilikilang songkan may sito maaw. Kagkito ka kreative salangamon pagkan rongorong songkan may sukonayang kanrong. Pilipilo yung sabon mo mo. O itungol. Magsapampilata. Mata-matawo ta magsakiliklang mata-matawo ta magtarongorong may sito paan wiyak. Kakail pa sa na silokpot. Amoy itong Christ. Luwa ng maur. Mo itong Christ yan kauno kata. Nanti yung rong-rong masanan kot. May hawar yesak payo. Choto buti. Kaulin saraw kabakap. Masanan kot mawiyababos.
kader pangagi tabuk saro kadede mapusun keng kirta sang ni rong masanan kut. Kay dekin kan syuda rong, syuda watak, syuda kapakap. Ap mata ko kolate sarawi, ran sarawiyo. O puroto memor kita maurin sampa. Makomu yaman makatan kinuk sabol man kut. Makomu yaman me uyatun tatokan kauno. Men kapurayang pagarami. Pakomu yan ter pichipin komu. Uti sang kang sakaw, uti sang kang pu. Songan men kasalil kan uti sang pengko. Uti sang tamaski, plain money. Uti sang. Pwede ng kalesya limaw. Kalesya wane ura jutu kisu. Emasani kumal ter pichipin kumal. Pwede makak pichikot. Putama kapato gadi. Ime kapantalong. Kambakabay. Tama ko ipat patok rang pakat. Narikumnak sa pangang komi. Kumnak weki. Yawasama kamimiya. Nan masan wat. Kalangan kiyang kauno ang sumawaksit. Mingchani yun na kawakapo kay ralata yun na mesangwat. Kalangan ang komi sa may kot. Wekis komi. Lord, I say yes to you. Hey more Lord. Kupuro mo yan po itaray. Kupuro mo yan miyawin na maur. Wasa koros ni mea koros hansu koros. Uwi kapagap mang sam. Men pumpikan koros. Lord ren kakilang kasyang palpen. Mamaur yang komi. Kay tekin maur yang komi. Et wetse. Sangam ikak karasayang. Met wetse misinin saita. Niyan sumi karakar. Ay kola pati kay saita pa yan nam. Mamaur yang komi sudat wetse. Tylenol. Weni matan ki Tylenol. Meniyan sumi mang mete kay chamanta Tylenol po yan kang. Mamaur yang komi sudat libil ansuta. Sudat libil songan weather masisisi laklole. Sudat libil wasata. Pukomu kotaman makat-kat po sa koros. Kapayata sa umiyarmaskan mangsam. Kalaway kit karusiya po siyang kakilang limbakan komi. Ungat maur. Pukomu kotaman masurakan literat pilipil. Miya isanat o miya kupuromi. Asu korosen kak mo itong kupuromi yan tatok na naat maur. Siyan kakakit the mind of the spirit. Uwansu korosen kusi yalo. Kosayin the heavenly language for God. Kapunga marami. Kapayata tuntatong kan koros. Men pumpi kan koros. Korusya makan rong. How to be so mass and through each and every one of us, Father. Lord, ye kapagap manamanan ngayon sarawi. En toke mong yung korusya. O Hashem makairta, paita, paweti, pepul, mausaw to kiyayat. Sang ni sa kalangan ng kids. Mipkat karos sa may kudlalabi kag ngakyang kumay. Supi wong kum klokot. O kapre yung kumuyat kaping kasaba kalangan. Waulingan paweti yan ko yung kumay. Nang maramuyat kaong kalangan yiyasi kumut kalip Jesus Christ. Amen.